Makiaria jawa igoti itugiru ndagika nini tu thutha wa mucirithania munene David Maraga kurekereria itua ria gukindira uhotani wa mugathe Uhuru Kenyatta. Mutongoria wa aria aingĩ bunge Aden Duale ni atogirire itua riu akiuga riu bururi ni uguthie na mbere thutha wa githagathago kia mieri 2 mihituku. Embark on the swearing in of the president as per the constitution next Tuesday 28th, and then Kenya moves forward. We unite the people. Duale ni ogereire kuga ikinya ria mbere ria thirikari ya mugathe Uhuru na munini wake William Ruto ni kwambika mitaratara ya kuigithania Kenya ria magayukanite na mithingi ya ciama. After every election, carefully and bitterly contested, there are fallouts among the ranks and the file of the citizens, and it is the role of each and every government and every president to make sure that he carries everybody, those who voted for him and those who didn't vote for him. That's what I mean. Miario ya Duale ni kidiretwo ni mutongoria wa aria aingĩ bunge-inĩ ya Senate Kipchumba Murkomen na muhuri mucarica wa Senate Senator Irungu Kang'ata. We should not see any life being lost. We must be ready to sit down to build this nation. I can assure you that President Uhuru Kenyatta is willing to sit with any individual in this republic who has a great idea, because he is serving his last term. He wants to leave a great legacy. Okaide-inĩ kau magavana Jubilee matongoretio ni Ferdinand Waitito wa Kiambu, Mike Sonko wa Nairobi na Alfred Mutua wa Machakos na magathĩrĩria itua rĩa igoti guteanĩria macira marĩa mararĩ mĩhĩnga ya uhotani wa Uhuru. Makiaria kaunti-inĩ ya Machakos kuria mathako maruti wĩra counties marathie na mbere, atongoria ni morĩtie ya Kenya matigetikire kugayukanio ni aria marenda kwĩguna o kĩũmbe. Kenya ni yetu sisi wote. Na tukiwa wa Kenya mpaka tusikizane, tukae pamoja, tuongee mambo yetu. Mwache siasa ya chuki, mtuachie sisi wanasiasa siasa hiyo ya vita. Ninyi mfanye michezo kwa njia ya amani. Na tunataka amani. We cannot develop our country without peace. Mimi nimekasirika sana nikiona mwagaji wa damu. Hakuna mama aliyebeba mtoto kwa miezi 9, akazaa kwa shida, akamsomesha, akamlea, akawa kijana na mama aone kwa TV damu ya mtoto wake imwagika chini kwa sababu ya siasa. Hari-inĩ yake gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria niaugite ni ndirerahira uhotani wanyu na gukindirwo ni igoti. Riu uyu ni mwekio ũngĩ wa gwaka werũ na gucokanĩria kiria kiraritwo ni memenyi cia uteti mũru. Nake gavana wa Kirinyaga Ani wa iguru kugerera ndumiriri nini akauga ni kuri Ngai matu-inĩ ũrĩa ũtuaga macira na kihoto. Utugi wa Ngai ũro gutongorio githie na mbere na gwaka bururi. Miario otaiyo ekirutwo ni gavana wa Meru Kiraito Mũrũngi uria ugite gukindirwo kwa uhotani wa mutongoria wa bururi Kenyatta na munini wake William Ruto ni gukugacirithia uthii wa na mbere wa bururi. Kiraito ni ongereire kuga ni nguria mũng'ethanĩro wĩtĩkire maumirĩra ma igoti itugiru na utigane na gututhura ngũĩ na rumena kuri mũingĩ wa bururi. Nake gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Madago ni atongoririe mũingĩ wa kaunti yo gũkũngũĩra uhotani wa mugathe Uhuru na munini wake William Ruto. Thirikari ya ngeretha kugerera minister wa maundu ma nanja Bori Johnson ni ĩtũmĩte ndumiriri ya wendi mwega kuri mugathe Uhuru Kenyatta na njĩra ya thimũ, ũndũ ũrĩa wĩkĩrĩtwo mũkore ni minister wa maundu ma nanja Amina Mohamed. Ndumiriri yo teno ni ĩtũmĩtwo kuma bururi wa Sudan ya mũhuro.